Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Perezida w'urukiko rw'ikirenga muri Kenya Madame Koome yarirenga akura inzira ku murimo bamurwanya babwira ko adateze kwegura kuri uyu mwanya ibyo arimo ari nk'ayambe bayimije urutare. Uyu munyabubasha muri iki gihugu yavuze ko akunze kwibasirwa n'agatsiko k'abantu atavuze izina kakamuvuga uko ari nuko atari ku mbuga nkoranyambaga ahanini kuko bazi ko ari umugore wenda azageraho akava ku izima akegura, ariko yavuze ko ibyo bakora bizabapfana ubusa kuko atazacibwa intege n'abamufitiye amashyari ariko atavuze amazina. Uyu mucamanza mukuru muri Kenya yavuze ko hari abanyamategeko bagenzi bahora mwijunitse ku gihugu cyamunzwe na ruswa nkaho ari wirya, ariko yavuze ko bizagenda kose nta gahunda yo gucika intege afite kandi azagumya gukukuza akarwanya ruswa mu gihugu. Ikinyamakuru The Star cyanditse ko perezida w'urukiko rw'ikirenga wa Kenya yavuze ko bamunenga bamuhora ubusa kuko mu gihe abajenoside bigaragambyaga urukiko rukuru rwakoze akazi gakomeye ko guha gasopo inzego z'umutekano zikareka bigaragambya mu mahoro, agasanga bamwanga bamwangisha abanyakenya ari abanzi be bashaka kwegura kuko badashaka kumva izina rye mu mwanya ukomeye nk'uyu. Hagati abaturage mu ntara ya Kirinyaga baguye mu kantu mu mpera z'icyumweru gishize ubwo baterwaga n'inzuki bari mu gikorwa cyo gushyingura umwarimukazi witwaga muri bagata umurambo bagakizwa n'amaguru. Ikinyamakuru The Citizen nicyo cyanditse ko abaturage bari baje ari benshi ndetse na misa yo kumusezeraho yendaga guhumuza. Haza irumbo ritazi inkomoko ryabuka mu bantu riradwinga, buri wese uhereye ku musenyeri wasomaga misa akizwa n'amaguru. Musenyeri yavuze ko yagerageje ibishoboka byose agasenga ngo Imana yirukane inzuki, ariko bibi by'ubusa nawe ariruka kuko abonaga nta yandi mahitamo. Abatari bake ngo barakomeretse bajyanwa kwa muganga yabo baguriranye bahunga, ndetse n'abarwinzwe n'izo nzuki zitazwi inkomoko. Umusenyeri wasomaga iyo misa yabereye ahitwa Ngurubani yavuze ko byabaye ngombwa ko bahamagara polisi kazi kazirukana nyakwigendera arashyingurwa, ariko ngo yashyinguwe nawo umuryango we gusa akaba mugani w'ikinyarwanda ngo nyine upfu niwe ujya hanuka kuko abandi bose bari bikubuye bakijwe n'amaguru bahunga inzuki. Abari baherekeje nyakwigendera bavuze ko ari ubwa mbere babonye ikintu nk'iki ngiki kuva babaho, aho ujya gushyingura umuntu ukamuta ku irimbi utewe n'ingabo mutabasha guhangana. Ni inyabije mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitswe inama y'Abepiskopi Gatolika mu Burundi yatangaje ko yangayikishijwe n'ubukene buvuze ubuha mu gihugu, ibiciro by'ibintu byose byahenze kandi rubanda rutabasha guhaha ku masoko. Mu itangazo abasenyeri basomye mu kiliziya ku cyumweru bavuze ko rubanda yishyira isazi mu jisho kuko babarirwa ku ntoki mu Burundi aribo bashobora guhangana n'itumbagira ry'ibiciro biri ku masoko. Iri tangazo abasenyeri ba Kiliziya Gatolika mu Burundi basomye barasaba leta koroshya ingoyi kuko rubanda rusanzwe rutorewe n'ubuzima bubi rurimo, ndetse ko haramutse nta gikozwe ibintu biri kurushaho kuba bibi kuko buri munsi ubuzima bugenda buhenda. Kiliziya Gatolika inibutsa Burundi ko umwaka utaha igihugu kizajya mu matora kandi agomba kuba mu mucyo no mu bwisanzure, buri wese agatekana mu gihugu kuko amatora amaba agira ingaruka ku Barundi bose. Izamuka ry'ibiciro ku masoko mu Burundi rishingirwa ku ibura ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'amadovize mu gihugu yabuze. Abo basenyeri bavuze ko mu gihugu cy'u Burundi hari umwuka mwiza ariko bagasanga bidahagije kuko amakimbirane mu ngo yongereye bikaba nk'ibisanzwe kuko babona nta muntu biraje ishinga. Ikinyamakuru SOS cyanditse ko ntacyo ubutegetsi bwa Gitega buravuga kuri iryo tangazo, ariko kibutsa ko Perezida Evariste Ndayishimiye adahwema kuvuga ko igihugu gitekanye ndetse n'uburyo byabaye murange mu Burundi. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banitswe Perezida Kagame Museveni yasabye abanyeshuri barangije muri kaminuza ya Cyambogo kudatwarwa n'imipira ya shampiyona y'u Burayi ahubwo bagafatanya mu rugamba rwo guteza imbere Uganda. Mu muhango wo guhimamya ubushobozi abanyeshuri, Perezida Museveni uhagarariwe na Visi Perezida Jessica Rupo yavuze ko kureba imikino yo mu Bwongereza nta wazi byateje imbere, ashimangira ko Afurika idakennye yabuze abantu bazi icyo bashaka ngo bayiteze imbere. Ikinyamakuru Daily Monitor gisubiramo amagambo ya Perezida Museveni yasomwe na Visi Perezida Arupo asaba abaminuje muri Cyambogo University kutirirwa baharira ku mikino ya za Arsenal, Barcelona na Manchester United z'i Burayi, ahubwo bakwiye gufasha ishyaka NRM muri ku butegetsi kubaka inganda n'ikoranabuhanga bagateza imbere Uganda. Mu cyumweru gishize umunyarwanda yishwe aguye mu mpaka z'abafana ba Arsenal na Manchester United ubwo Arsenal bari batsinze abamani ibitego 2-0, barasakuza batsinzwe barabarasa umufana wa Arsenal yitaba Imana. Ku rundi ruhande ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni bamushinja ko mu myaka hafi 40 yamaranye ubutegetsi yimitse igitugu umuvuzi wese amufunga ndetse ubukene bw'imonogoje. Kuri ubu Dr Kiza Besigye agiye kongera kuri Noheli n'ubunani muri gereza kuko urubanza rwe ruzasubukurwa mu kwa mbere k'umwaka utaha. Abamwunganira bavuze ko urukiko rwa gisirikare rw'amakinye ruri kubashyiraho ibikangisho kuko yaba mu rukiko imbere ku mpande zarwo no hanze yarwo habahuza abasirikare benshi ubona bahagaze nk'abategereje ko batabara. Iba abanyamategeko ba Kiza Besigye bakabibona nko gukanga abasivili. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri Kongo kinyatsa abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banitswe umuryango wa Amnesty International wagereje mu bushinjacyaha bukuru bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera mu Buholandi icyifuzo cyo gushyira ubwicanyi bwakozwe n'ingabo za leta ya Kongo mu mujyi wa Goma mu mwaka ushize
mu byo rugomba gukoraho iperereza kuko rubona ko bigize ibyaha byibasiye inyoko muntu. Ni ubwicanyi bwabaye ku itariki 30 Kanama umwaka ushize ubwo abasirikari bayobowe na Koloneli Mike Makombe biraraga mu baturage barimo bigaragambye bamagana ingabo za MONUSCO bakabarasamo urufaya rw'amasasu bakabica. Imibare yatanzwe n'inzego z'ubutegetsi muri Kongo ivuga ko abaturage 56 aribo baguye muri ubwo bwicanyi, abarirwa muri 80 bagakomereka. Ni ubwicanyi kandi bwasize Koloneli Makombe na bagenzi be bakatiwe urwo gupfa nyuma yo guhamwa n'ubu bwicanyi. Amnesty International yavuze ko ubushakashatsi yakoze bwerekana ko umubare w'abishwe bagera ku bantu 102. Uyu muryango wunzemo ko buriya bwicanyi nta buhure n'ibivugwa na leta ya Kongo ivuga ko yakumiraga kuba inyeshyamba zo mu mutwe Ventura zatera umujyi wa Goma. Ikinyamakuru Actualité cyanditswe umuryango muri raporo yawo yiswe Opération Keba Massacre perpétré par l'armée à Goma. Amnesty met en lumière des actions délibérées et planifiées des forces de sécurité congolaises sur les ordres des hauts responsables militaires. Amnesty International yavuze ko hari amazina 3 agomba gukorwaho iperereza uko byagenda kose kubwo bwicanyi, ariyo Lieutenant General Constant Ndima wategekaga intara y'Kivu y'Amajyaruguru muri icyo gihe, Koloneli Mike Mikombe Karamba komanda w'abarinda umukuru w'igihugu muri iyo ntara, ndetse na Major Peter Kabwe Ngandu wayoboraga umutwe w'ingabo zasanzwe mu mujyi wa Goma. Amnesty International wasabye ko perezida wa Kongo Tshisekedi ahagarika mu kazi abasirikare barimo General Constant Ndima na Major Peter Kabwe wari ukuriye abasirikare bishe abantu mu nyungu z'iperereza ryigenga. Amnesty International ntigarukiraho kandi yasabye akanama ka Loni gashinzwe umutekano gukora iperereza ku ngabo ziri mu butumwa bwa Loni muri Kongo MONUSCO kuko zategetse ko abantu bigaragambyaga bitaho bya burundu kuko zabashinjaga ko bariye Karungu banafite urugomo. Aba nabo ngo hakwiye iperereza hakamenyekana uruhare rwabo mu iyicwa ry'abasivile barenga 100 i Goma mu myigaragambyo umwaka ushize.